Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen Karbi film along nong nam kache thangklong actor katharson ing tipen Sarlong the Tiger a film abo thakra daphan ke pachini Sarlong the Tiger pu Karbi lamarjan non ankili ji hawar Karbi risunim so ronga je ahut Dipu Galaxy Cinema hall along paklang ponpo ke peklang ponji laki da Karbi Anglong chotkali si nor is sangkang an ke peklang dam lapo lapen non amat long phok ke padiman peklang ji aphan ji siklopusi Sarlong the Tiger lead actor katharson ing tipen thanpon lapen bangso lamarjan kasuting laki surihini ra krisir kepaning kan pensi pangching pono lapen bangso film ke shooting ka khoros annam laki 45,000 an dam lopusi katharson ing tipen thanpon Sarlong the Tiger film director laki Bapuram Ronghang lead actor katharson ing ti lead actress Sumitra Rani Bora supporting actor Probika Tokbi villain Sarsing Ingti Mati S.E. Kathar Tangti actor Katharson Ingti Pen Lamthi Arju Pontholona Dipu Pen Sorjan Singh Timong Karbi Anglong News Aprangsi Time News lapen Karbi Anglong News channel lapen labang so viewers round the mata nilihin Sarlong the Tiger labang so movie pen kardom parjeri lo si labang so alamarjan mate movie Sarlong the Tiger labang ke non kebangji 10 October pen si kantong ko la dipudet kali lo Karbi Anglong det kali lo inter Assam lapen northeastern states sob amat cover ya deh light ilitum Karbi tum light Arunachal lapen Meghalaya nong polong lapen adong la Nagaland artist mena kacera bro Nagamese actor tu ben lasi Nagaland nong ta nane Dimapur male Kohima Mokokchong lasona ding paklang pondilam tu antara non first phase bangke most probably Karbi Anglong lapen Assam angkang ro solom si mana tadi kepan di pen non Oktober tadi kepan di pen paklang tu lapen di fulong bangke dari kepen dari pe troan beri mana optai si long ko an no 10 to 16 Oktober la di Fu Galaxy Cinema hall la bang tangte la long ko an si la bangso film bate lamarjan paklang ponpok normal ndang box office pula pudam sitame mane da bangke 15 location long pocket ne location ke chisik ding la tangte sar bang la bangso lamarjan mate bangso movie ni ko an en lo kasuting okay bangke cethan lo prote mane temu ding lanson boy pistan lil pachini po lakhe 2019 pen lo 2019 pen 19 pen nili tumla lun hai dubbing lo chalo la so cethangklong Karbi lamarjan nong setan me basi kujuni to ni tuti mungpi la pen Probika Tokbi la pen Livin Kathar po lang lila rapper pen nilita ijirli no sapo kilun don chomdo nang lila bangso aprang klang chot pen non ako puthot ki klang thu bangso film kopi nang li ning matha ben si bangso film de carbon dapon lawan yang tandu bola si 2019 banili tum chenglo chengpen amat covid nang le rok lo mate covid nang le rok lo mat ningkan hini bang ke ni tum shooting bang settle bang ke salang ko masih la son si ni tum chenglo non an si ni tum la patang ignong pin lo la pen isi bang ke nili menata government job do la si nili ke maximum mane 80% nili sot bang ke aju si ken la aju office में मालते पो बाजी पो भी है मानते ने के थ्यांग वक सुन तंदो la son si aju night shot si on la pen holiday go mane Saturday Sunday la son holidays la son si dem ken la ida isilo la pen ko da artist to pay more than 150 ne
dan separjana bang puki ong nai lo Karbi lamar jan lam ne la artis tu kapre pen lepen mu pen nang li nang karju putak la people si dana ni content mana samla pham pen ni li buci kang tim la bang so 1998 pen shooting chenglo la pen 99 2000 lo mang release lo la so la director bang usini kumar dole nelijir punon la ke EDC sipsagar lang hai la si hula so pen buci kang tim ben lang lo api bang Abdul Kimi bang kathang dutiana api album lang lo osami hai nang tum long dai po la pen ani la son da thang ang job 1 ang job 2 lai ma ang bong long ni li gate de ko sapu hadi antani li ne me thang le lamar jan long cheklang dun de sitame da ne la kilun ke kan long sitame la pen kapre long ni li culture related long ni li cherap dun pon da penam tum na julo pe polo nang li akimi lamar jan la beloma som na julo masya phima ta tulo non ge tata dolo bo phisi ta me le non ge love story job ge job chen da ko si so action movie athe aprang li school pen li la martial arts line pen ansarli yoga martial arts la pen martial arts ta ni tum gina ne check room thank you room na ne langroi long si chonji ala so ge school of na ne charlie joy so na ne silong ban je podung bang po mane black belt nang thante mane ge manipur kan bang po nang thante kang po pe nili menata Bruce Lee ban ge nili fan lo aprang la Enter the Dragon, Return of the Dragon, Fist of Fury, lai Game of Death lai lamar jan ba Shaolin Temple, 36 Chamber of Shaolin lai film aprang lang lai ban si mane nili so action abang aprang nili padu golo pot masih la cibite kang la ne theko ke kali bo pisita la nili ke thekan bang so action movie abang se klempo la sometimes aku lamar janil tum chempon tulo anta sir director bang ke bapuram script pen la director lo bapuram ronghangpu da mena Karbi osolo lang li exer idea do la pen award la ida ke long dun lo da youth festival ko short movie pin pa chapati long lang li ke award ke long dun abang pulo la pen lead role bang ke Smita Rani Boraku nili ko actress lang li bang ke ene origin ke da ini tum Karbi Anglong kuliah lang li la Miss India Pon salong ne lang li selection long ma Mumbai dam de Mumbai long lang li as a model catalog model son siklam dum ma da kan South India movie long ganda layam po tuning si release pen labang so pinon Mumbai long lang li hindi ne project lembom lang li kan si ini la pen aro dolang supporting actor Probika Togbiku lang li ke dun si potalo la pen dotulang ilo ansepi dan dotulang lang li dala militum long isi supporting actress a role lah hunmili milik pi lang li da supporting actress ason si do de laso film Benedict pen plote nan ako nang di prang hunmili milik pi bangli hunmili hansepi hunmili hansepi mo iti dan de hunmili hansepi alang li da supporting actress ason si do ande ako puthot ako lapuson action movie ako puthot ke paklang pon thui pan ini nang ning ma than dong dolang mah nang lining prang la son la non rata tum demand ko son pone ta non mada tenge ne ke demand do son si teknong lo tum la so teng tan prote koni limenada ining hang especially action anan bang ke kan action limenada dance line da ka charlie do ben action ke ni lige la ke behave pen non anda ni le practice pang mang lage regular basis lo bang action la morning lo ni practice ko hai punching ki ba pen sita la pen sports anda ni le odai da non da atu pon da si non da so project tangulo pote aku puthot lan so se ke pa meji pan itum body pon tu
penende la non owe kimi tum pandang pisi puji sap nang Mrs. Owe kimi teman ke si message lalo non specially used teman la bangsu Sarlong the Tiger. It's an a theme tamil because it's an action against crimes, against the mafia, drugs mafia. That are no longer take long to drugs, mother raki kichu. Then under the chihundo. Nili methanda department long siklemo. Nili school long set may visit lai penan awareness be. What is a non banke through mane video audio that kan kilun lai pensi la so drugs awareness utas set may litem paklang po. La pen aku dang si bang dotulang tourism aku tak. Tourism aku tak bang ta la dang asabu litem stress bipon la importance bipon. Si especially tourism la pen la raki koson si mana ini nanti macam Karbi Anglong ada bangun ubi kimi tentang koson si raki pen cingrai tekniknya la bangun mena message dipegang tumbang ya la pen isi banggai itu non nili ke friendly sih kan lo nili 50 plus non mana itu ke sarhoi ta hai lo punya me anta nili ada film lang kote thelong pon nili ko pia role sih kan ma jadi bolo itu physically fit nahi la pen action ke pinso chole ke thek nahi gali especially arlo so dum ta martial arts ke thek nahi self defense la si सब तो सेल्फ डिफेंस के थे कि नाम सब लगे बात थे बोले माने भन के सब दम तावरे हालत गली है जस्ट इतुम चिपुरे थे मानते इन्वेंट दम ता है बा मानते दे माने ने थे ता है सो इन दिस वे मे लेटुम का सेल्फ दुम थे लपनी सी बांगे फिजिकली फिट कोसन से तो थे कि मा एक्सरसाइज दौलते होता है तो फिटनेस तो को कपड़े के सो पेन प्रेशर पेन नंगो कपड़े के सो पेन डायबिटीज पेन लाइफ पेन चिंगरा पुनो लसी non nili so isi tame nili so stamina bang dolang la son thak thak non obe kimi sita je non tum mane mama mala si exercise ave ba kulai tum pandang mane at least mane la exercise pen japen physically fitness gitu pansin ini jumri Rongkhang constituency ke paru ingding thongke prahini hawar Karbi risunim sur rongaji aphan kachisik chedangpon. Nijang Karbi Anglong lakha pho Rongkhang constituency ke paru hongkram along ingding thongke prahini angdeng katalon ponji aphan hongkram adorso pathu aklam along Rongkhang hawara maya tumpen paturpi ponsi ingdeng thongke prahini hawar Karbi risunim sur rongaji katalon ponji aphan chisik chedangpon bomlo. Labang so alo Rongkhang hawaramai amai phu ron dhiram kru ahin pen nagpachini duna tengki nonaki leji ingdeng thongke prahini hawar Karbi risunim sur rongaji aphan ki claim kedam asaya bangke achiti manke tangpon lupu nagpachini dun lapen pining bangke ingdeng thongke prahini hawar Karbi risunim sur rongaji bangke hongkram adorso pathu aklamalongsi kachipati ponji aphan chisik chidang ponlo Bangso hawar Karbi risunim sorongaji ingdeng thongke prahini ang dengalong teran krihinia terang an do lapen a terang krihinia tum sitami nang chapati dun e jibusi thal pachini pon lapen non kiwangji ingdeng thongke prahini along ka chapati dun ji mate rongaji kibidun ji aphan hongkram KCS unit hin pen sitami ka chapati dun ji aphan asonomo chisik chedang ponlo Othadang so pen khoya tisu amri pen hemari bongrong Karbi Anglong news lalu nili tum ladak Rongkhang hawaramai diri kamamai tum pen satu gue ladak titik sedang pon abang ke akitim an so secot ang dengan senili tum sedang pon lo mate tun pon lo da non labang so ahem tibinti kami mate hong phala kami pon bom rang pon bom lo lapen ke dagalong kadu gabi kecok FG kemi SG farman family tum dak bor ikipan pon bom lo dak Rongkhang hawaramai lapen dak tidi kamamai tum pen lapen ke un ange nili tum bor ikipan pon fokus ikit sedang pon nili tum dak kadu gabi pen terang kri hini do labang so terang kri hini pen
terang ke ini ta nilitum ka humri da matenti lang di kuti alang litum lam cak nang tikidu lapen ke alang litum kan nilitum dak itu tujum akon amun kami dak kan tiki konji alang litum adat pen lang kan dak nilitum un an ke nilitum alang litum han ke mesen ke ni akan ke dengi kan tiki sedang konlo lapen itu tujum asai kita nilitum tiki konji harmana kan diri kama mai la idehin kompen isi kitanti asona mong dari pipon bong মুখ্যমন্ত্রী নিজত মইনা আসনি পেন লোকাচারি বম আরলসু অসো মারাতমা ফান চেক কেরনমাই কাংপুপন প্রেনিফাই ট্রকারনি আসামাংকাং পিয়ালং মুখ্যমন্ত্রী নিজত মইনা আসনি MMNM pen check keronamai kangpu panasonsi Karbi Anglong alu alongta prekjam Alicia dimalongta check keron asonsi Bokajan Alicia Farman Eastern Karbi Anglong College Bokajan Higher Secondary School Vivekananda Higher Secondary School along Lo Chari Bom Arlo Sumar Atumaphan Achiklo John Wang Financial Assistant pen Lokachari ahin ansu seke paprang jiaphan tami aki joy pen dopo pusi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumina reading pen check keron ponamai pedoponlo Muఖ్যমন্ত্রী নিজত মইনা scheme a check keron pon ammayalo Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Additional District Commissioner Dibahuti Bora Bokajan Education Block Chairman Sardili Bay Eastern Karbi Anglong College Principal Anil Chandra Das pen chenglok lo than bangla pen lo chari aro so maratum chatongdun Sewa Kendra Rapkong Chunbang Long Bing Tiari Deng pen Kroni Hang Fast Food Kulat Kimi Kangpupon Hanjang Langso di Pudilai Sarihajan Tower Krong Thom Kachetok National Highway 39 Ari Kroni Hang Fast Food Kulat Kimi Sewa Kendra Rapkong Chunbang Long Bing Tiari Deng pen Kangpupon Bangso Jai Megalong Bajar Committee Amai Pu Hemari Tokbi Ratsai Klembang Habe Rongpi Kasa Athletics Chunbang Rajan Rongpi Nigru Ratsai Klembang Rup Singh Kro Chunbang Bokajan Lems Samson Timung Anparta Man Penki Doke Hikidingatum Chetongdon Pin Purpon Me Doloi Kro Alangli Business Mati Beha Bipar Kiklem Aning Hang Pikabang Pubino Sonsi Alangli Kicheng Sike Karbi Karwas Kulatsi Ingpu Pondo Adun tu alangli business ahin kapre kasai tami claim ponbom son se alangli ben kithan pona tengki ili karbia khaya tumta beha bipar anat kengkam chijordon kenangsot athe abang phutin ke government job ke chitanget un e lasi abang phutin ta mathadam pangchimsi keba prang don jia phan bor I ponangji akenang sot busi Karbi Anglong rara phan tuning report Anparta kichekibi akhai ke angtan pen nang chongvirsi Karbi Anglong beha bipar amen pen nang lut bomsi nang pling setlo bonta ili Karbi khaya tumke mithanga longri GOC angtan kachong datam chi hungrong titi la sojo ajahak akorti inchira tumke kisung tami kachitong nang topiklo lasi longri longpa chirai komji ninghang lipute angtan chong dadam de dadra mithang keng charjab thipji aphansi abang phutinda bor iponangji lapen KEC pentame financial oversight kipidun pen beha beparanat kang thurpona kenang sotpusi ongdung chirok torara tumpen chithan ponrenti